Om Swastiastu. Hai Semeton, kembali lagi dengan saya di channel Dalang Raditya. Sekarang saya dengan bapak saya belajar menyanyikan Kekawin Arjuna Wiwaha Wirama Mandemalon. Sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Studi nirada tulus sinahuran Paramarta Siwa Pengastawanide Sang Arjuna durung prasida puput duaning nigelis kecawis oleh ide Bathara Siwa. Anakku kadona Cening Sang Arjuna Dewa Subasina bahan bapa sarap cening inangun yasa. Nah jani galah ceningi jaga mangihin asing-asing tetujuan ni dewa ni. Anak panganu gerahanku Cadu sakti Wini ambasara Nah jani ada paican bapun ni tekiani dewa ane madan cadu sakti kawisesane dane pat-pat merupa senjata cening. Pasupati sastra kastu pengarania nihan ulati Panah pasupati hadane subo kasumbung kawisesane di jagate cening. Nah janin dayang mangkin cingakin cening. Yang suara mijil
inggih sekadia sapunika wacananide Bathara Siwa. Dan pujaga muga raris medal geni saking tangan idene. Digelis genine punika mapedewekan raksasa. Sayan mawi bau sarwa nadak panah. Tianari masa Katunas antuk Sang Arjuna panah punika wastu raris digelis sirna tur maning ical. Ical sirna sane marupa geni doning pamuput dados asiki ring panahe. Itu tadi kekawin Arjuna Wiwaha Wirama Mandemalon. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Om Santi 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 Om.